bamwe mu ba YouTuber ba hano muri Kenya bamaze kugezwa muri polisi. Reka mbasomera akakanzu. Nabashe kuvugana n'umuntu wareze. Cyambere ntitumuzi. Umugore yashatse ntituzi ngo byamuturutseho, byaturutse ku muhungu, ivyo nivyo urukundo rwabo. Story yabo ntabwo irebana n'ururugo. None ubu ngubu nabona koza amakosa ukaja kuyashira kuri data bukwe cyangwa se data wacu cyangwa se muyomba, ukumva ko uri mu murongo wo kuvuganira wa muntu n'ubundi warenganye gusa, cyangwa hajemo no kwibasira imiryango y'abandi. Uriya mudamu afite icyo yapfuye n'umugore n'umugabo wiwe, yego birumvikana. Umudamu arimo kuhababarira, ari mu buzima bubi, yego birumvikana. Igikorwa niki n'ubutabazi no kumuvuganira kugira ngo ubutabazi buboneke, sawa. Hanyuma se impamvu yatumye uyu mugabo wiwe amuta akaja gushaka uwo mubyara wiwe yashatse, sawa, nabwo nta kibazo, bikumvikana. Akanagawa kubera ko yataye abana agafata ico cemezo, birumvikana, sawa, garukiraho. Ni gute ushobora kongera gufata wa mugore yashatse ari we mubyara we ukamusesengura ngo dahere nawe ngo ameze gutya na gutya na gutya, ukamuvaho ukaja kuri mama w'umubyara na se umubyara ngo dahere ngo bimeze gutya, ngo ni ibintu bingoze ngo nabo ngo bameze gutya. My friend, warengereye. Tic-tac, vuba vuba, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, caméra cachée. Reka nangure mbaye ikaze bakunzi ba TikTok TV, nizere ko meze neza cyane mwese muherere hirya no hino ku isi. Nizere ko ari amahoro, mbaye ikaze muri iki kiganiro. Mwese mbanza kubaramutsa aho muherereye hirya no hino ku isi. Abadukurikira bari muri Afrika, nizere ko meze neza. Abadukurikira bari muri Amerika, Australia, Canada, Burayi ndetse n'andi yagiye atandukanye, nizere ko mwese mumeze neza cyane. Mbaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ikaze mwese. Uyu munsi ntabwo ndi buze gutinda, ahubwo ndaza kuganira gatoya iminota mike, hanyuma mbareke mukomeze n'imirimo yanyu. Ubu ngubu nta bintu by'ibiganiro birebire cyane bigaruka ku bintu bisubiramo n'ibindi. Ni TikTok, nako kanya ni vuba vuba tuza dukubita tubangura. Mbahaye ikaze mwese. Hanyuma utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gufyonda aho ngaho kuri subscribe, hanyuma ibindi ukabiturekera. Ibiganiro bya buri munsi, buri saha, buri kanya bigomba kukugeraho cyane 5 kuri 5, kuko nizo nshingano zacu, nico twiyemeje kubaha ibintu kandi ku gihe vuba vuba. TikTok, amakuru amazi iminsi asirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ejo bundi ngira gutya mbona ikiganiro cy'umuntu w'umumama urimo gutabaza avuga ati umugabo yarantaye, ati bimeze gutya, ubu ngubu mbayeho ni mu ishuri gusa, nta kintu cyo kurya, ntaki, narabyaye, nyuma yaho ibintu biba bibi. Ico kiganiro mushobora kuba mwarakibonye cyangwa se mutarakibonye, ariko navuze ngo mbere yuko ngira ico mbivugaho, naravuze ngo ikintu cya mbere ni ukubanza kumusura no kumuha pole, hanyuma tukabona uko ibintu bimeze, nyuma nkaza nkababwira inkuru muri rusange uko byifashe. Narabikoze, byabaye ngombwa ko mfata inzira nja kumusura, hanyuma nyuma yo kumusura ngira ibyo tuganira. Nyuma yo kuganira ndavuga nti rero reka tubiganireho noneho tuzi icyabaye nuko byagenze. Muri rusange akubatazi inkuru, n'umumama utuye muri Nairobi, county ya Kajiado, aho bita Kitengela. Mu myaka 3 ishize yari asanzwe ari kumwe n'umugabo, bafitanye abana 5,
bisanzwe abana nk'umugabo n'umugore mu buzima busanzwe nta kibazo na kimwe gihari. Ubwo nimvuga nta kibazo na kimwe gihari ntago mvuze ubuzima bwa buri munsi, mvuze ko bari babanye nk'umugabo n'umugore bisanzwe nk'abandi bose. Ikibazo gishobora kuba kuvugana nabi cyangwa se gutongana, ibyo ntago ari byo nshatse kuvuga kuko ntago ndi bubyinjiremo, ariko muri rusange bari babanye nkuko nawe uri kureba ikiganiro niba ufite umugore cyangwa umugabo nkuko mubanye, murabanye isi yose izi ko muri umugore n'umugabo. Ibyo ngibyo gusa birahagije. Bamaze kubana igihe kiragera, umugabo kubera ko afite dosiye mu gihugu cy'u Rwanda aragenda. Igihe kiragera baramuhamagara, dosiye mvuga ni process za UN, hanyuma nk'impunzi. Nyuma yaho aragenda, bamaze kugenda agerayo bisanzwe, akora ibyamujanye. Amaze gukora ibyamujanye ntiyagaruka. Amaze kutagaruka, reka mvuge yari ataragaruka. Yari ataragaruka. Imyaka 3 irashize ataragaruka. Nyuma yaho muri ya myaka 3 umugore hashize imyaka 2, uwa gatatu utarinjiramo, utararangira, umugore aza gusama inda y'undi mugabo. Amaze gusama arabyara. Amaze kubyara, umuntu wamufashaga muramu wiwe aramureka kubera iyo mpamvu. Amaze kumureka, umugore arakomeza n'ubuzima bwo gutwita no kurera abana 5. Bigeraho mu bana biwe bamwe, umwe aja mu muryango, umwana we wa kabiri, hanyuma uwa mbere nawe aja mu Banyakenya, aja kubayo. Baramufata aja kubayo kugeza n'uyu munsi turimo gukora ikiganiro. Bari muri process zo kugaruka, ntago zigoye, ariko umwana ashobora kugaruka mu minsi 2 cyangwa 3, ashobora kugaruka. Ariko nanone kugeza uyu munsi turimo gukora ikiganiro umwana ntabwo aragaruka. Dushobora gushiraho ikiganiro yagarutse, ariko ubwo turi gukora ikiganiro uyu munsi ntabwo aragaruka. Nyuma yaho umudamu aza kubyara, inzu yari arimo baramwirukana kubera kubura amafaranga yo kwishura. Aza gutira ahantu ku ikanisa. Amaze gutira ku ikanisa abariho haba iminsi itari mikeya. Noneho aza kugira abagira neza, aza guhura nabo bamukoresha ikiganiro muri buze wenda kuba wenda mwarabonye kuri Mama Mulenge, mushobora kuyisura mukareba ikiganiro cyose. Nyuma yaho rero abagira neza batangira kumufasha. Kugeza uyu munsi navuga ngo ari mu nzu nk'iz'abandi bose. Inzu ifite salo, ifite icumba, ibikoresho bimaze kujamo by'abagira neza muri rusange bamufashije. Ubu ari mu buzima nk'abandi bose nkuko bisanzwe. Hanyuma icyakurikiye niki? Hakurikiye intervention y'abantu bagiye batandukanye nyuma yo kubona inkuru. Barayikora, bamwe bagaye umuhungu bati wakoze amakosa kuvuga ngo uratabana 5, abandi baravuga bati nyamara nimureke kujaginga, ntago muzi impamvu nyirizina yo kutagaruka k'umugabo. Ariko amakuru umudamu yivugiye yavuze ko nyuma yuko avuye kubyara, atarava kubyara akiri mu bitaro, yumvise amakuru ko uwari umugabo we ari we se wabo bana yashatse undi mukobwa. Koko niko bimeze. Hari confirmation, umugabo yamaze kugera iriya, amaze kugera iriya ashima undi mukobwa, barashakana. Kugeza uyu munsi ni umugore n'umugabo, barabanye. Hanyuma rero hari version zivuga ziti nyamara muwe muretse ntimuzi impamvu zo kuba yamuta cyangwa se bashobora gutandukana agashaka undi. Ibyo ngibyo ni bisanzwe. Ariko ndagira ngo ngaruke kuri intervention mbabwira nandi makuru ahari masha kuri iyi nkuru. Nyuma yuko bimaze kugenda gutyo, abantu nkuko nari mbivuze bakoze intervention zitandukanye, kimwe nuko nanje nayikoze yo gufata umwanya wo kuja kumusura no kumureba, kuko hari impamvu yo kumusura. Impamvu ya mbere nuko ari mu buzima
bukeneye ubufasha, ari mu buzima bukeneye ubufasha. Ikintu cya mbere, ari mu buzima uyu munsi yari mu buzima bwo kuba mu ishuri bisanzwe, nta gitanda, akamatora gatoya, nta fu, nta mboga, donc ari ahantu asembereye. Ubwo n'ubufasha bwa mbere yari akeneye, kugeza uyu munsi arabufite. Yamaze kubona inzu yishurwa ayo mezi niba ari 5-6, ariko nanone nyuma yaho haratekerezwa ibigomba gukurikiraho. Nyuma y'amezi 6 bizagenda gute? Ikindi cya kabiri, akeneye ubufasha kubera ko afite abana 6 bagomba kurya, kandi ari wenyine, nta mugabo afite. Kandi uko bivuga, umuryango nta kintu na kimwe umumenyera kubijanye n'ubuzima bwa buri munsi. Akeneye gufashwa. Twirengagize story y'umugore n'umugabo, twirengagize story y'impamvu yo gutandukana kwabo. D'abord, mbere yuko tuza kuri iyo story no kuyitaho no kuyisesengura, nuko tubanza kumenya ko uyu muntu akeneye ubufasha, akabanza agafashwa, abana be bagafashwa. Kugeza uyu munsi rero, muri izo intervention nyinshi zakozwe, zagiye zibamo ibindi byaha cyangwa se izindi mpamvu zituma abantu uyu munsi ndimo kubabwira barimo kujanga muri polisi, abandi bagiye kuja mu nkiko. Uti byagenze gute? Mbere yuko mbikomozaho gatoya, aratekerezwa ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ukugira ngo ahatekerezwe uburyo ashobora kubona amafaranga ashobora kumukavaringa ay'imboga ya buri munsi, nyuma y'amezi 6 y'inzu bizagenda gute, n'ibindi. Kubera ko amakuru ahari nuko kugeza uyu munsi umuryango kuva yabyara nta kintu na kimwe baramufasha kubijanye n'ubuzima busanzwe. Icya kabiri, hari ukwigisha aba bana. Amakuru mfite nuko mu bana babiri bakuru biwe batiga, bamaze imyaka igera muri 3 batiga, kandi n'abana bageze mu kigero cyo navuga ngo cyo kugira ikintu kiba okipa. Uwa kabiri twaganiriye yambwiye ko afite imyaka 15. Urumva mugenzi we aramuruta, wenda reka tumumarire muri yararimo kutubwira ko ari mu myaka 17. Urumva abo bana bafite iyo myaka bakeneye kuba bashobora kubankadra, bakagira ikintu kibahuza kugira ngo ejo n'ejo bundi batazisanga mu mihanda kimwe n'abandi wenda tuzi yaba muri iki gihugu cya Kenya ndetse n'andi yagiye atandukanye. Kuko umwana ugeze muri iyo myaka iyo atabonye ikintu kimuhuza byanze bikunze yisanga mu mihanda. Kuko umwana, ibaza umwana muganira w'imyaka 15 akubwira ngo arashaka gucuruza, urumva kumva ko ageze igihe cyo gushaka amafaranga, mu gihe atayabonye rero ayashaka by force, akayashakira naho bitari ngombwa ko ayashakira. Ibyo ngibyo niko bimeze. Kugeza uyu munsi ari muri ubwo buzima, bashobora kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bukomeze buje imbere. Ariko nanone muri uko kumutabariza no kumufasha, hari amakosa mu z'ukuri agenda bikoregwamo kandi atari ngombwa. Ndabaha urugero. Aka kanya hari umuntu umpaye amakuru ko bamwe mu ba YouTuber ba hano muri Kenya bamaze kugezwa muri polisi. Reka mbasomera aka kantu. Kenya Police Service Mwiki Police Station OB number imibare iranditse tariki date, ubwo ni date 31 z'ukwezi kwa 10 2025 report. No kuvuga ngo aka kantu ku bantu batakazi,
ni umuntu umaze kurega, amaze kurega umu YouTuber wakoze inkuru atabariza uyu muntu, ariko ayikora mu buryo bwabangamiye umuryango waho uyu mugabo wataye abana aragenda yashatse. Bati gute? Nabashe kuvugana n'umuntu wareze, ntago yashatse ko amajwi aja kuri kamera, ndetse mpamagara n'uwo yareze. Uwo yareze sinabasha kumufatisha kugeza akanya ndimo gukora ikiganiro. Aravuga ati mu kiganiro yakoze arimo kuvuganira uriya mu mama no kuvuga umugabo cyangwa se uwo mugabo nyine uburyo yataye urugo, yashizemo nyina w'umukobwa, uyu muhungu nyine wasize abana n'uyu mugore wa Kitengera yashatse, mbese umugore we musha. Aravuga ngo nyina w'umukobwa ngo niwe watumye, ngo n'umugore gito, ibiki n'ibiki, yavuga ibintu byinshi cyane biharasinga nyina w'umukobwa, biharasinga nyina w'umukobwa. Ubushize ngire ngo ni ikiganiro nakoze kuri Papa Legend, ndimo kuvuga kuri ibintu bya Evangeliste Muyoboke, ndimo kubabwira ngo kuvuga umuntu nabi birarutswa nuko utamuvuga, ariko bitavuze ko umuntu atavugwa nabi. Reka mbaho urugero muri iyi nkuru. Kuba nyiri bwite ashobora kuvuga ngo umugabo yantanye abana batandatu, aranta sinamenye impamvu, ashaka undi muntu. Okay, yaragutaye. Uranakora inkuru ya mbere ni ugutabariza umuntu, kubera ko mu by'ukuri mu bigaragara uriya mu mama yari mu buzima bubi bukeneye gutabarizwa, agatabagwa bukeneye bwihuse, ahubwo bwihuse. Kuko icya mbere wabazwe, nta byo kurya ufite, nako gaciro ubonye urakariye, kwa muganga ntibemera kurya umuceri, urongeye kandi urapasutse aho bakubaze, ni kibazo. Mbese ushobora no kugira naho upfa, ugapfa ugasiga abana 6. Uwo muntu ni wo gutabarizwa, akagaragazwa ubuzima bwe, akanasobanura impamvu ubuzima bwe bwageze ahangaha, akabivuga mu izina nk'uko yabivuze ko umugabo yamutaye nyuma yo kumuta akamutana abana 6, uyu munsi akaba yabuze uko abarira. Rwose perfect, kuko urimo gutabariza umuntu ushobora no gupfa, urimo kumutabariza. Ariko kwinjira ukava kuri ba bantu babiri bafitanye ya nkuru iri gutuma umwe ahababarira, ukaja aho uwo muhungu yashatse, ukavuga umugore we. Icyambere ntitumuzi, umugore yashatse ntituzi ngo byaturutse ku muhungu. Ibyo ni by'urukundo rwabo, story yabo ntabwo irebana n'uru rugo. Uvuye muri iyo couple ya kabiri y'uwo muhungu yashatse n'umukobwa yashatse, ugiye kuri se na nyina w'umukobwa. Ibyo bintu mubireke, kubera ko nta buryo ababyeyi ba victime bashobora kuza mu nkuru kandi noneho utarimo kubavuga neza, urimo kubavuga nabi. Ikintu cya mbere muzoza mutekereza, uyu mudamu nta hantu na hamwe azi ibyo bintu, cyangwa se nta hantu namwe ahurira n'ibyo bintu. Kuko ugiye kumuvuga, afite abana be b'abahungu n'abakobwa, afite abakwe biwe, afite umugabo we, cyangwa se niba uri kuvuga uwo mugabo afite umugore we, bafite umuryango muri rusange. None ubu ngubu nabona akoze amakosa, ukaja kuyashira kuri data bukwe cyangwa se data wacu cyangwa se Muyomba, ukumva ko uri mu murongo wo kuvuganira wa muntu n'ubundi warenganye gusa, cyangwa hajemo no kwibasira imiryango y'abandi. Mubitekereze neza. Uriya mudamu afite icyo yapfuye n'umugabo wiwe, yego birumvikana. Umudamu arimo kuhababarira, ari mu buzima bubi, yego birumvikana. Igikorwa niki n'ubutabazi no kumuvuganira kugira ngo ubutabazi buboneke, sawa. Hanyuma se
impamvu yatumye uyu mugabo wiwe amuta akaja gushaka uwo mubyara wiwe yashatse, sawa, nabwo nta kibazo, bikumvikana, akanagawa kubera ko yataye abana agafata ico cemezo, birumvikana, sawa, garukiraho. Ni gute ushobora kongera gufata wa mugore yashatse ari we mubyara we ukamusesengura ngo dahere nawe ngo ameze gutya na gutya na gutya, ukamuvaho ukaja kuri mama w'umubyara na se umubyara ngo dahere ngo bimeze gutya, ngo ni ibintu bingoze ngo nabo ngo bameze gutya. My friend, warengereye kuko ikintu cya mbere nushinje umuntu uburozi ngo n'uburozi ngo bamushitse, ikintu cya mbere umuntu naje kukurega ntago iyo evidence y'uburozi ntago uzayibona kuko urashinja umuntu ubujura nta evidence y'ubwo bujura ufite. Afazari byari kuba byiza urekeye aho ku bantu babiri, kuri couple izi ngizi zibiri zasanyitse kubw'impamvu runaka tuzi cyangwa tutazi, ukarikiraho. Ariko kuja kuri base na base bukwe ukarurunga, ukaja mu basama ukabagira gutya bose, ukaja no mu bakiharya basinzira bose ukabavuga gutya, ibyo bintu tubyitondere. Hari ikintu kimwe nshobora kuvuga hano. Sinemera ko ibibazo by'abantu bavukana bishobora gukemukira muri polisi. Nkuko uyu munsi ndi kubabwira, mushobora kumva ko hari umu YouTuber wenda ejo n'ejo bundi witabye polisi akagira ibyo abazwa, ariko si byo byiza muri rusange. Ikiza nuko abantu bashobora kwicara bakaja hamwe bakagira ibyo bakemura. Byanaba nkuko nabibabwiye ubushize, ngire ngo hari ibyo uyu Evangeliste William yavugaga ati abantu bararengereye banyita undi muntu kandi atari byo, fata icyemezo cyo kuja kubarega, ariko mbere yuko mbikora banza kubasaba gusiba ibiganiro, barabikora. N'ubu ngubu nibyo nanone nshobora kubwira abantu. Aye kugira ngo mwikorane kuri polisi muri bw'amafaranga n'ibiki ko turabizi bya Kenya, turabizi n'ibintu bya kitu bizamo. Rero aye kugira ngo ibyo bintu bizemo mwese mube abo kurira amafaranga bayamazeho n'ibindi, afazari mwakwicara mukabikemura, mukareba hari amakosa mukayakemura, mukareba hari ibibazo mukabikemura. Ayo kugira ngo ibintu byikore, kuko cyane turabizi muri community niyo ureze umuntu bene wabo bose barahaguruka, yaba ari mu makosa yaba atari mu makosa. Iyo ukoze kuri uyu nguyu abandi barahaguruka n'abandi bagahaguruka, ugasanga biteranyije imiryango kugira ngo bigire ico bikemura muri rusange. Abantu twitonde imvugo dukoresha mu bandi, imvugo wifuza ko batakoresha ku babyeyi bawe, batakoresha kuri wowe bwite, batakoresha ku wundi, nawe ntukifuze kuzikoresha uvuga abandi. Mu by'ukuri ntago ari byo, mubitekereje neza mukicara mukabikemura, byaba inzira nziza kuruta inzira ejo bundi izabasanga cyangwa se muzisanga mwageze muri polisi, swate mu rukiko cyangwa se kunyagwa muri rusange. Ubuyobozi, nta muhano utagira ubuyobozi, na hano dufite ubuyobozi tubarizwamo, ndavuga Siberika ndetse n'abandi badufiteho ububasha, bafite community yose muri rusange ububasha. Iyo habaye ikibazo nk'iki, njyewe sintekereza ko mwagakwiye no gutegereza ko wenda babaregera, nubwo ari byo byari byiza pe, nubwo ari byo byari byiza. Nje ntekereza ko mbere yuko hazaho polisi n'inzego z'umutekano hagomba kubanza kuzaho runo rwego rwa Siberika, abantu bakaruregera, mukarugira urwego reka mbivuge ngo rw'abagabo rugomba guca imanza. Kuko nta gihugu, reka ndikuvuga ngo nta gihugu, ariko tuzi ko mu muco wacu ahenshi haba abunzi bakemura ibibazo.
mbere yuko bija muri leta bigomba kubanza kugera mu bunzi kuko abunzi ntibagira prison ntibaca urubanza guca urubanza ndavuga gufunga nyine bagakatira umuntu ariko nanone bakemura ibibazo by'abantu bagiranye muri rusange urugwego rwa Siberika mukarugira nk'urwego mugomba kuregeraho ugahamagara chairman wawe w'umuhano ukamutekerereza uko ibintu bimeze runaka na runaka na runaka niba uwo muntu atari muhana wo chairman ubwo rubanza akarugeza kuri mugenzi we cyangwa se akarugeza kuri chairman mukuru muri bose bakicarira ikibazo bakagikemura ariko kwirukira muri polisi twagiye tubona ingero nyinshi zigiye zitandukanye birangira n'ubundi abantu banyazwe nta kintu na kimwe gikemutse n'inzangano muri rusange arizo zikuze kuruta uko byagakemutse ndabifuriza ubwumvikane no gukemura ibintu mu mahoro hatarimo ibintu by'imbaraga nyinshi no kugwana n'uburakare muri rusange duce inkoni izamba ariko abantu nanone bamenye aho batangirira bamenye naho bagarukira mu byo cyane bavuga n'ibyo bashira kuri social media ndabashimiye mugire ibihe byiza TikTok vuba vuba TikTok TikTok. Kamera kashe.